Totano na tibu Chamorro na tibu Faros sinya tachogi kof mege ja titungo mana ni bay tutuhun sa kana bawa na Faros prefeitur Faros galonestina conferencia ja kolanina aji di flavor ala no galonestis sa Kau kentu sit berbandan hamut meneluhu janayana so many petantik sa bandan hinenlo kana interamenti tina tibun Chamorro dan tina tibun Bupalawa o Carolina no para todos it ja jujus masih tahu ni makumbeno especialmente a mim dan mami organization e matago jo na bay quantos de tipo taimano antes Incecigi ami nere Faros por bandan hamut. Jan mano China itu dengan mami pau por bandan hamut. Jan para mano China depois di pau. No government sa gibagai no ti suruana jo te amfio. La todo manana todo no ti usia migusia no manam ti gitu menurut mami. Gija sarangka gija saipan. So sana jo loki parti gi cuma fananan seremonias macho gi diamon di paro homble di Menolamo. So sana gi nana seremonias. Fina merkano fananan seremoni dan vice jan rocho. So sana jo genna. Man manenila mamud gi halom tanu jan halom tasi. Torsia parti gi kulturata. Lingua hita. Amor, nengkana. Terode nosya menjadi di kulturata. Ampara magai no fitmi debi nata prendi apa kemekelenya kulturata apa ni berasa como kulturan natibun Chamorro o kulturan natibun Faros. Ang kemekel tu siput kultura apa tinungonta per kulturata. Intingo apa berasa kulturata.